babarira n'imbabazi musabye mbiriza ibyo mama wawe akubwira ntabwo nari impamvu ikibazo mu muryango w'iwawe ko bigeraho ubabaza mama wawe na mushiki wawe mbabarira umwumvise ndabigusabye nimukorere nk'umubyeyi wawe uraziri kugira shogera warazi ko namaze kurumva mfise umugore mfise umufasha hama abantu mwe mu rubanza ngene ntari kumwe nawe kiri kuri njyewe nta kibazo ibyo mama wawe akubwira ibyo mushiki wawe akubwira ntabwo nshaka kubabaza mama wawe mbabarira gusigara mu rugo ntacyo bibaye ariko mama ariko mama ibyo bintu ubyivanamo ubita tugende basi tugende duse turasubira mu basi twavaye shiri mbabarira ujyane na mama wawe ujyane na uyu jewe si ikibazo kuba nasigara ahangaha mbabarira ntabigusabye wibabaza mama wawe kubera njyewe wibabaza mushiki wawe kubera njyewe kiyorobeye tugende ntakiri okay basi tugende mama tugende basi tugende mama haguruka mama tugende icyo ni ijambo wavutse wari utevye kuvuga wari ugereye tugende kumwegera mu bintu ntugira n'imbabazi n'iyinda n'iki oya shasafi nukuri imyaka tugize ubugenzi imyaka turi kumwe imyaka yose ku muntu atanyumagira umara amazi umvize ndakubwira jewe naramaze kwiyantira mu bisanzwe ugende guhamagara nyoko buko uhamagare nde basi bashire ngaho nguje kumpamagara udakunjira mu bintu nze kwiyemeza hanyuma umugabo wanje ntiyabimenya mushaka kunkwegera karambara azobimenya bikuye he ntabarumbye azobimenya ega ngari musiyozo washamviza mwire si hari yaragiye muri Tanzania ni nawo mwanya turonse kugira ngo tumwomore ujya mugore yasize mu nzu 2 Papa Rauf na uramuzi ko atari mari Dubai bazobikura he bazoza twara hejeje humura nta uzobimenya ikiri hano nuko je mbona ko muhire yagarutse Nasha nzoruhuka ari kujya mugore wiwagiye oya ntacyo reka tugerageze nawe mama wanje ko mushikira muhire wawe
ndaho ku mutima woturura azoza ashazoza nta kunyengera ngo aho twavuye si hafi nasha si ngo ujye mvugiye kuba nimba rero tugiye guhereza reka turebe ko byokunda mama wanjye oya jewe byo muhire wawe objectif mfise nganshaka oya ndariyizi ko ari muhire muhire nta kindi rero reka twizere ko bizogenda neza reka turabe ko ejo reka turabe ko aje mwene shonje reka tugende kuraba tubanze tureke ibyo bantu tugende ko ziyahejeje tugende ntacu yego tugende kuraba mbe muhira niye wowe uraza ntusuhuza n'abantu usanze mu rugo ngo muhira ari he muhira ni igisi cyawe burya uza kumubariza uko wiboneye ahubwo urafata igitabo ugishyire ngaho uwinjira wese abanza kuzuza avuge izina ryiwe avuge ikimugenza byose abikwandikire kugira ngo nzizo tubatakagize umwanya wo kuvugana nawe ndabyumva mbe kwanza umuntu ashobora kudodoroka yenda umutevya simbe muhire n'igiki cyawe kandi uburenganzira bwo kubaza kuko ahangaha ni iwanjye ntabwo ari muri toilette mupfa kwinjira uko mwiboneye umvise ndakubwira ahubwo wewe uri igiki ngaha umuntu arenda kugenda kumusambisha ati ngo muhire n'igiki cyawe wowe uri igiki ngaha ndi umugore we w'isezerano sinagiye nijoro naje ari ku manywa ego wahejeje ko numva ari bikenya gashaka ibyo gusa nta magambo mfite yo kugutangaza subiramwo nube uri igiki icyo utumvise ni iki koroka tubaneye duharura ahubwo uvuga ibyo ushaka kugeraho cyangwa uhagaze gusa ngaho umva warahurudutse neza na neza urahuruduka uvuye mu Rwanda amaka ngahe Bujumbura ngo pa ngo uje kubaka ngo urubatse rero ngaho kwa muhira atanu kintu na kimwe uzi reka ndakumenyeshe urabona ngira ngo urambora sinda no kurinda kubivuga iyi nda ni ya muhire iyo ngiye ngo ni n'umwana wa mbere uyu agiye kuvuga kabiri uvuga ibyakuzanye nawe we mutegaho bibiki ngo ni biki ndabisabye ni muhure none wa muhire ni mwavuganye reka gutora urundi umwana reka kumubuza amahoro umwana w'abandi muha amahoro mwaravuganye na muhire irasiyo arayiguha buri munsi irasiyo ntaguha ikindi agishinga umugore yararongoye rero ubimenye ubu nta rasiyo nkeneye rasiyo ndashobora kwirongera ndashobora kwirihira nkeneye yuko abana bakura na se wawe zabihaze iryo zora mubwira nkeneye ko uyanze reka gutoteza undi mwana reka kumubuza amahoro umwana w'undi utarongoye umuha amahoro ubiza ndababwira akaba yarongoye hanyuma akaba abana bari ngaho reka gutora undi mwana ndabisabye mumubwira yuko ntashobora ko nemera ibyo ibubiriza birabaraba nkeneye ko abana banjye bawisonera kwisonera birakenewe ndogashusha tuzoshirwa rimenetse mu Rwanda n'amaguru mugabo ntacyo nazokora kuba mugenzi wanjye naje gahunda ihambaye wawe kanaje agiye he telefone tuzobivugana guma kwibanga wavugana ntacyo
ayandi makuru ana mahigo je mfise ingorane kandi nagomba ko hari ikintu womfasha ingorane uko madami wawe aranderanja cyane uvuze maze kuronka message nyinshi zivi wiwe jewe ico nkeneye kumfasha nuko ugomba kuja kunyihaniriza muri Katete kugira ngo areke kuja yanyandikira ama message umugore wanje sindamubeshera madami wanje wawe kuko je sindakwibagiye kuzi neza yitwa ndeho muri Katete amajeni yitwa weje witwa Muhire akwandikira message wowe neza cyane umugore wanje akwandikira message wowe yego yego nibyo twigeze gukundana kera utaramwabira wewe ariko waramwabiye byaraheze muziraniye muri Katete n'umwana twakuranye kuva mu Rwanda mwakuranye nawe twariganye akwandikira message wowe ngo arondera iki kuri wowe sha icyakeneye n'urukundo ariko biriya byaraheze nitsindengagiye utiriya kwandika message wowe ama message urashaka nimwe basi oya mfise ama message arenze 10 ariko ndakwereke gusa message imwe y'ingenzi somere na biragaragara kandi uje ugende muhira umunyihanize kabisa uko jewe ico nkeneye n'amahoro werindira we imessage niwe kwandikiwe yego sindamubeshera iyi message yanditswe na muri Katete amuhaye intagati oy hewe imessage pindi wowe mwarakunda mwigeze gukundana wowe n'umugore wawe n'umwana twareranywe nabikubwiye kibyara magera byarageru basi ndagusaba ikintu kimwe sibyo mbabarira ingo tujane muhira sibyo oya tumfashe kugira ngo basi amahoro ukeneye jewe abona oya nta mwanya oya je ndabigusabye ngo tujane vremba tugende ndamuyanize vremba imbere yawe ndi ku kazi kabandi aha uri ku kazi cyangwa kurayerera ngaho oya sukuyerera nuko ugomba kubyita ko ndiko ndayerera kuko ntafise imodoka je muhira sindahagera mfise ibindi ngiye gukora kuko ndihuta cyane wereka nahanye nitujiste ngaha reka twashyize ngiye mu bikorwa by'abandi kandi namaze gutana igihe none basi none agifata mu gute kuko nta telefone ni yawe si yanje yabari yanje basi
basi mbwira basi ndayikuguriye basi ubwo jenge ndi oya ndazishinze oya ico nkeneye samahera buza amahoro kubera ko nigeze gukundana na Murekatete gusa je ndakuzi we uranzi wasi ndakuzi hewe ndewe sira prefanda kubona wewe ndakuzi hewe yego ndazi ko amamodoka babera cyane nibyo je nama nigendesha ibirenge imisi yose nico gituma utagomba kumenya none tubigenze gute basi uranse kutujyana none tubigenze gute je rero ko ndakuzi we ntunzi reka ndabyemera uko nzokurondera ku mwanya wanje je kugira ngo basi reka basi ndayigushira natumbwira ukeneye amafaranga basi ndayigusubiza oya ndagusubiza ngo amafaranga siyo ngombwa ico nkeneye na mahoro ntekane niyo njyamye mu ijoro saa 6 z'ijoro uzawumva message ngiyo ngo bo none basi ndashobora kwitwara basi ndayigusubiza telefone yo urashobora kwiyitiza mu mwanya uri imbere nzoza kwitora ndonse umwanya basi minero zawe za telefone naheza manje ndagutelefone telefone ni iyo nyene okay nacho urakoze cyane urakoze wowe umugabo nacho wowe umugabo kandi mane guheza nawe urabinkorera yaba bahungu bose babaye nkawe frère urakoze frère urabinkorera nukuri thank you frère merci ntangorane merci frère merci yego je wireke gusa je reka sawa rero ugwendo gwiza turi kumwe merci frère merci aho ntangorane nani se ngutera nakwimye iki mu itunga ryanje nakwimye iki mu rukundo niki ntara gukorera Murekatete niki ntara gukorera niki nakwimye mu itunga ryanje Murekatete niki nakwimye mu itunga ryanje niki nakorese mu rukundo niki aho unda kunezera uva uwarekera imihimbiri era bimisaje era izi ni nimero zawe izi ni nimero zawe kirindira gato da bravo tadi message Murekatete nani so kwamwe ni mumezuko Murekatete kwamwe ni mumezuko nawe ndabavugira nzi ko mutandukanye kumbe nawe nico kimwe wewe nawe nico kimwe kumwe mumezuko nk'abandi Sirina ngari jewe ni telefone ni yanjye none imessage ni yanjye ije von telefone fix mwisangiye nande mwisangiye nande telefone mwisangiye nande nawe vraiment nimba narihangayiki sishobora kukihanganira n'umunota wa rimwe mwemera kwangana na famille yose kubera wewe Murekatete nuje mu nzo kwiriza ngaha ivyo nimegera byagiriwe rero kandi rero ubu ndabona none uhagaze uno muziki ikinyoma cyawe aho wanyumvise ndakumviki izi nimero si zawe ndakumviki none ushaka umbwira iki ntabwo ari njyewe umbwira iki kuruta iyi message mbona ngaha umbwira iki kuruta iyi message mbona ngaha jewe maze kwanga na famille yose kubera wowe Murekatete ariko byose ufata nk'umuntu nibisanzwe ufashe ubushize mu ishashi ubite mu we telefone ntabwo ari umuntu umwe mbabarira ntabwo ari njyewe ni telefone fixe iri telefone fixe ndiko ndakubaza ini telefone fixe si yawe hari umwisangiye nande mwisangiye nande ndakubaza mwisangiye nande nibiki muhira kutahora utarinduru nibi mama wewe je nivuga na nibiki umugore kumbe ni sako ni jaje ndakubwira ko ari sato yagize iki muhira ariko namvaga jewe nta n'utu hibi hageze igihe namvaga jewe ndabiri message kandi kirindi imihimbiri wa mukobwa niwerize ngaha niwiri n'ingwara ziri muri iyi minsi nta soni
mama ntabwo ari njyewe telefone ni yanjye ariho mwisange ariho mwisange kandi uyamana mu cyumba ariho mwisange ninde yafashe telefone yawe mama cyangwa ntabwo ari njyewe yanditse genda telefone ni yanjye uragatete kuri urakoze urakoze cyane nijya nonza ahubwo bakomereza genda muri cyangwa yenda kwiza umwana oya ariko hano iyi telefone nene ni yanjye telefone ni yanjye yo kubega uri ndaya uri maraya wa munyarwandakazi navuga ngo mana yanjye nini wewe Patron. Toka hapo. No, mimi ukitia hapo patron. nasema toka hapo ni Patron, no patron. No patron. Mara patron. Iko nisikiliza mara moja patron. Toka hapo. Toka hapo patron. Sorry patron. Iko jamani patron. Patron. Iko nisikiliza mara moja patron. Nisikiliza mara moja patron. Iko nisikiliza mara moja patron. Iko nisikiliza patron. Iko patron. tatizo lako nini wewe Iko kuoma patron. Mara moja patron. Iko kuoma. Iko nisikiliza mimi patron. tunataniana mimi na wewe Hapana patron. tunataniana una matatizo gani Patron. Iko kuacha moto ndani patron. nini Patron ana problem patron. hana problem ya tu Patron ana problem patron. jero problem. Ana problem patron. Sio kumsemea bongo patron. ina basi yako Iko ya kwake lakini iko kumsemea bongo patron. Mimi iko kujua vitu mingi patron. Unajua nini? Iko kujua vitu mingi patron. Kama iko dadako iko mama yako patron kuandika message. Iko kweli patron. Iko kweli patron. Iko kweli patron. Iko kweli. Patron ana problem patron. Patron. Iko nisikiza mara moja. Iko nisikiza mara moja patron. Patron iko mzuri. Patron iko mzuri patron. mzuri aje imesema kwako Msemea bongo patron. Bongo Iko bongo patron. Bongo aje? Iko bongo patron. Bongo aje? Iko bongo kabisa. Iko vitu mingi wanamfanyia. Iko vitu mingi wanamfanyia patron. Ila mimi kukunyamaza sababu wasema watanifukuzisha kazi patron. Iko sio kufukuzisha mimi kazi patron. Patron, hiyo mzee haiko patron kuandika. Mimi sisi sio Burundi. Je sais comparer entre Rwanda et Burundi. Ile iko message kuandika yeye. hii sio message yake Iko sio namba zake iko namba yake lakini haiko kuandika patron. Iko system. Iko montage kufanyia patron. Hiyo iko montage kufanyia. ndagukarabye narya reka tukwereke tugane mu wacha ni modoka utogana n'amaguru kandi ubunyana rasema sura hivi nasema hivi mimi siko natania na wewe nasema nipisha hapa ni Patron, iko bongo ni kumdanganisha. bongo aje Iko bongo patron. Unajua aje? Iko vitu mingi kumfanyia. Ile ukasema mimi nikisema fanya kukuza kazi patron. Iko nikwambia kweli patron. natania na wewe Kweli patron. Nikwambia poko, iko kwambia kweli. Nini patron. unaambia nini? Tizama hiyo message patron. Tizama message. Moi je sais comparer entre Burundi et Rwanda. Iko tizama patron. Iko tizama message mzuri patron. Tizama message mzuri patron. nizame nini Tizama vizuri. sinarira busema mwana ndio ndabwo hiyo sasa ni msiba yao genda urindirikira mama we kumenya uko mumeze nibwo bwoko bwanyu ushaka kumwica muhire na sida yo nasoni ziba kadura kusema ntumasemera umwana ma mureka genda nagende none Mais même si je suis pas Burundi, je sais comparer le Rwandais et Burundi patron. Iko tizama mzuri patron. Tizama mzuri. ndaziko kuchitulia ndaziko washavuye Iko Kirundi. Je sais comparer entre Kirundi et Rwandais patron. Iko mfanyia vitu mingi sana. una uhakika Iko sûr 100% patron. Mimi kumfanyia vitu mingi. Moi je veux que si c'est trop, c'est trop. Si c'est trop, c'est mauvais patron. Iko misemesha ukweli patron. kubona nararongowe na muhire wanshavuriye Patron, iko Kirundi. Iko Kirundi patron. Soma mo patron. mugihe nari nakwemereye yuko ari wewe tuzobana Iko Kirundi patron. Iko Kirundi le patron. Iko Kirundi le patron. tuzobana ndagusabye ikigongwe ku byabaye ndagusabye ikigongwe Iko Kirundi le patron.
soba muzuri patron. Pardon, analysez bien patron. Ndagusabye ikigongwe ku byabaye byose kandi wibuke ko nagukunze kandi ndacyagukunda. Umunsi uzonkenera iko kirundi le patron. Umunsi uzonkenera c'est pas elle. Sio kabisa. Subiri chini kale. Unaendelea hapa. Mama, au yeye. Break. Nilimura kagende. Mama, aye. Nibiki. Ndio wakuzira hayo. Nibiki binaje? Nimgizo kuji. Muri mungu babiri ndi nsimbi sana. Yishwi ndakutuje. Chiko ndababaza. Ahubwo munuke muhira. Bisa. Jenda sikwandika message. Na numwe ndatu. Nta telefone afise jewe. Urayifise nyine. Iri he? Mumgizo kuri ninde nsimbi sana. Nta telefone jewe afise sinzo kwandika message. Mureka tete nindi. Nuyu nyene yanditse nyene. Tanya mgizo kuri. Ni telefone yande. Ninde nsimbi sana. Mureka tete. Sani utinyi imana. Imana yituye nini? Ora utinyi imana. Cyane gose. Mumgizo kuri ninde nsimbi. Uyu nyene yo niyo yanditse mubazi. Nimo mwasi kubimbira. Telefone yande. Nimo mwasi kubimbira. Ngo telefone ni umwana wawe. Nimo mwasi kubimbira. Nimo mwasi kugiye kumenyeka. Cyamenyekanye ngikira message. Cyamenyekanye. Domenya muri Ibikore kangahe? Ibikore kangahe? Nasabye rero mu makanya ngo nyine umugore wawe. Umugore wawe. Uyu mugore uyu mumara mu bikore. Mumbisi. Muganire ibikira. Ndabisaba. Muganira ibiki. Arafashe kora n'ibiti. Mbabarira mama. Ndabigusaba. Mbabarire natwawe n'ishavu. Kandi niyanganire ibyo bagukorera byose narakubwiye byihanganire ndabigusaba. Please. Ndabigusaba. Nusubire kandi kuri. Sibyo byaheze. Mbabarire. Dusubire mu nzu. Tujya mu nzu tuganire mu nzu byose sibyo. Ntabwo nasubira mu nzu iwanyu. Ndarambiwe. Ndashaka gutaha. Oya no. Ni byinshi nihanganiye hano iwanyu. Oya ndagusabye please. Ndashaka gusubira iwanyu. Ndabigusabye sibyo. Ndabigusabye. Nihanganiye mu wawe ni byinshi. Oya. Ibyo nihanganiye mushiki wawe ni byinshi. Ndabizi ko ubiyanganye byinshi. Ndabizi. Ni byinshi wabashije kumenya ntarabikubwiye. Ariko ndarambiwe. Oya ndabigusabye please. Ndahera basi ndagufukanye kuri niviriza shit. Ndabigusabye ntugende ntusige je nyine ngaho sibyo. Kugugiye je uzomuzize mu ngorane zitasanzwe. Uranyega? Ureke ibintu byo kwimvira ngo kugera no kuri byibuze byukuremo sibyo. Ingorane ziracyari ariko tumenye ko tuzifatamo. Uranegera neza. Mbabarire no kuri kubera je raba je nturi bimama. Sibyo. Dusubire mu nzu.
ndiko ndaronka gatoya. uzi ko dufite umushitsi Tumushitsi. Ngize. ariko wawe Twajyana sana nawe. simbizi kuko ntabwo nigeze mubaza nari bube mubaza iki Ngiye ishurana n'iraki. kugira ngo ibirogano None n'umuganga asa n'ivura. hari umuganga wivura se Batugene Waalaikumsalam. Ni sawa. makuru. Haya ni makuru. Sasa ni Abona wari ukijya. ariko narindi mu bato. Ni sawa no. Abantu bakomeza mu ibintu by'amadosiye y'amurara ari ibintu bimeze. Ni sawa no. Turashimira Imana. Mwenda amahoro ko mu tuzindukiye amasaha. Shimira Imana. Abona biragoye. Yabaje umutima akitsimbira amaguru. Ngorane kabisa. Abana kenshi sinakunda gutembera mu gatondo nk'ubu. Kenshi usanga ari ingorane. Kandi ingorane zo muri iki gihe urabona atari umuntu w'iwawe. Nta wundi wagenda kwitura ingorane muri aya masaha kugira akumvirize. Urabona ko nawe nari nsanzwe mfise activité nariko ndakora ariko guhera twese byashara madama akaba ariwe yagwaye giturumbuka yumva ngaho bisa bikenerwa umuntu ashobora kurondera nyine ashobora ahantu ushobora kuruka amarero kugira ndabigenda natanga kosiyo yo kwa muganga Aragwaye. yararwaye cyane yafashwe n'ingo indwara giturumbuka kabisa. Polisa. Nawe nuko ari kwa muganga. Nicyo gituma naciye ndongera akajya kwiranze ndabe yuko ushobora kumufasha amarira kugira ngo ashobora kugenda kumukurikirana. Urumva rero hajya sinzi mvuge ko ari amahirwe mabi, sinzi ndabivuge gute. Twe n'ukuri aho ubona natwe turafise ingorane nyinshi, ibintu byinshi bikeneye amafaranga. Ibyo bihava bigorana gatoya. Bazi ko najewe nari mfite business duto ariko duhera twose bahere mu madeni. Kugira nawe umuntu ugende kumwishyuza iminsi itaragera nawe biragoye. Umva bishye bikenerwa yuko habaye ingorane z'indwara zije burisikema. Bishye bisaba kugira uko kwirukira kuri wawe ingene ashobora gufasha. Nacyo gituma nasenza mu gitondo kugira ngo tugenda kubwira ko icyo mufasha muri Nibyo birumvikana. Nukuri ntiwakoze ikosa kuza twitura kuko na kare twama dufashanya igihe cyose tumunsi ngo turafashanya. Azi ko atacu tudafashanya. Icyo dushoboye turagikora. Ariko rero kandi bavuga ngo iminsi yasa n'ingana. Muje igihe kibi ku buryo ni mu bintu birebire nawe wagenda undi manuze makarikira kumakomeye ari abadosi ndiko ndategura amafaranga bikeneye amafaranga naho ni kuri munyihanganire mufite programme nyinshi cyane ku buryo arahari amafaranga arahari ariko nagiye arayo nkeneye bivuze birumvikana ariko bazi indwara nazo maze gushobora indwara naho usanga ari ingorane zirengeye n'izindi indwara kutarindira indwara iguma yiyongera umuntu atararonka umuti usanga indwara ziguma ziyongera kenshi ndasaba akanya gato sura ndashaka icyo nshaka kuganira Mweze kwanza, mweze nako sura ndagushaka ariko
Numvise gatoya ubuzima nta kibazo. amaze kushikana mu cyumba akamujyana aha byaheze nakuva rimwe gusa wowe basanga umunyarwanda n'umucezi umutahe nkoresheje urabona bya bizinesi nkunda gukora kenshi wama wahombye kuva hamuzaniye nyireya wanje yahindutse nanjye ko nabonye utangiye kubona umushinga na kimwe aho ntituvuga umugore akuze n'icyo nyine umaze kubwira ingorane ziwe sinzi ariko bereka akareka kumubwira ngaho makamujyane mu cyumba ibindi agiye gupanga ni leta agiye gupanga mu cyumba ariko ntacyo turindira imana nawe cyane ntati imana ngacu nibiremeshe nawe ngo wayicuro urasha imana hajya ni imana niyo taha saha turinjira ushaka gukoresha n'utari kwizera ugasanga uzimera nabibonye turavuye mu Rwanda gufyina rero no bacu mugani ngo itararenga ntubitere inga nawe ntubitere inga atari nziza ugenda cyafise murano gusa ufite ikibazo sheri ndagusaba imbabazi mbabarira unyumvise kandi wumve ikibazo cyiwe niyo ikibazo nacyumvise icyo ngiye nabyumvise n'ibindi bishaka kumva n'ibiki sheri mbabarire none se umugore we nta kibazo mufitanye nimba nyokoromi we hari ikibazo mufitanye umugore we nta kibazo mufitanye nibwiza nabwirike kumwumvisha uyu yaje si umugore wiwe ni anko wiwe ibibi anko yirirwa dukorera ibyo yirirwa dukorera nanegera neza naho byerekana reka tumureke urumva abanze yumve ikibi aho kigeze umuntu bwira gato yumve ikibi aho kigeze umuntu kugira ngo amenye neza yuko inabi atawuyereye uranegera amenye ko inabi atawuyereye reka abanze ahonje ibyo yagize gute ibyo yakoze wenyine urumva rero ibyo byo kumbwira ngo utamubabarire ibyo by'impuhwe zawe pembeni kwawe sheri mbabarira n'imbabazi ngusabye sheri tutumviriza ibyo yo kuvuga sinzi ibiki by'imbabazi tubishyire pembeni ubu turiko dutanga isomo shaka ntanga isomo aba naho wakorera igiki naho wakorera neza imeze gute ntibazopfa bahinduye ibyo bashaka kugikorera sheri mbabarira n'imbabazi ngusabye umugore we nta kibazo mufitanye ngaho banza umbwire amakosa ibibazo waba ufitanye n'umugore we tabara ubuzima bw'umugore we nawe nyokoro mumwihorere umugore we niwe uragufashije ntabwo uragufashije umugabo mbabarira wowe nakubwiye aba bantu aho twakorera iki ntabwo bazi n'umugabo mbabarira basi kubera imana ubikore kubera imana n'imbabazi ngusabye utabara umugore we nzi neza yuko umugore we nta kibazo mufitanye nta na kimwe ndabigusabye ese urashaka noneho bene wanyu bavuge ngo ni njye wabaye impamvu yo kudafasha umuryango wawe wowe ubwawe uzi ibibazo biri muri uru rugo ni byinshi wamenye ntarabikubwiye ariko mbabarira ntabwo njye nshaka kuba impamvu y'ikibazo mu muryango wacu mbabarira utabara uriya mutamu jewe nta kibazo niba ubona yuko ariyo nzira yo gukora kugira ngo ubone amahoro nta kibazo shiri umvana ndagusaba umwe uruhushya rwo kugira ngo njye kumurwaza kwa muganga n'imbabazi zose dushira uje kumurwaza wamenya gute kuri muganga muri Gatete nturava muri ibi ugiye mu bindi shiri reka nje mubwira muze umbwire umugabo we ntamwitaho nta muntu afite wo kumwitaho ngo aramuha imiti yayimuhera igihe shiri mbabarira ndabigusabye okay kibazo sa
urakoze sheri. nkaho rero ngenda nijya amalete yanjye buriya Utore gatoya mo. Utavuga na madame gatoya. Hagira bona. Dari na vangu ibugirigiri mugira babiri. Banavuganye gatoya na madame ga. Twagize amakarikire biki. Agerageza kunyereka yuko hamwe tugisha gufashije atacopfa muri ibyo muri gahunda. Numva nka twebwe rero hari umuntu usanga ufite ibintu byinshi mu mutwe ugasanga ngira ngo umenye igiharuro neza bikugora. Ariko rose umuntu abigufashamo gatoya ugasanga kibura mu muco neza. Rero nta ngorane ikibazo cyawe cyane yaza gutorerwa umuti. Yaza gutorerwa umuti. None burya hakenewe nangahe? Kuri bakarere kuko nabibonye bibaza yuko 100,000 ishobora gufasha. Ibihumbi ijana birakwiye. Ni kandi muri kati. Sheri ibihumbi ijana ntacyo byamumarira. Aragura n'imiti ashake n'ibyo guha umurwayi. Mbubariye wamwongeraho senkani hasi. Senkani? Amujyanisha 50. Ijana bitari byibasiye mu ukwi. Isa ndakora amateka y'amavuta. Shaka kugira musanze nanjye bashaka ibihumbi ijana kubera mikuru ko abantu n'abagabo cyane. Ikindi nacyo madame ngahaye yifuza yuko yogenda kuduhaza amagana kugira ngo izo ndwara zose ariko nazikurikirana twagera abona abagabo dufata imbaga twinshi hirya no hino byiza rero yuko rero umuntu aba hafi bamufasha utuntu n'utundi kandi bazi ko bakenera byinshi rero reka tujyambere ko akeneye yuko bamufasha iyo bari hafi y'umurwaza. Rero murashobora gucana Urakoze cyane. ntabwo bwari Nsaba gufasha. ntabwo rwose ni ibyacu rwose ntakibazo. Ubwo reka akemurira nje muhamagara umushoferi acaza abatware. Abatware. Naam, salamu alaikum. Bitera shi. Umviriza. Mwenda ukeneye muhira gatoyi. Ubu nyene. Ari umuntu ushaka umwana kwa muganga. Dancing ni byo bamuje. Nta kibazo. Sawa. Nunga rero aranje acha kwa. Nanjye cyangwa hariye. Reka ugenda uca. Ngiye guhindura imyenda ndaje. Okay. Nta kibazo reka. Sitwaje imirimo myiza no munsi. Okay, murakoze. Abashimira mu arenga n'iteri data. ahubwo n'umuntu yari kugenda Nzi agiye nakavana ikikura. Nami y'umushoferi. Murakoze mutiri. Yego. Ntabwo murasigara marembo. Tiyamu timera iberenga. Yego cyangwa ari ngene navuze nako tinara nawe mujye kwishyira. sibyo maze kubona ngaho ibyo bya Ni iki bigutangaje? niyo kasi nzaza nyine si mungu wa ngaho yari yamusaba amafaranga n'ingorane yanjye byose nga umunyarwandakazi mwe nkahanga
n'utu twama tumubwira ibintu na misi yose yagondoje umugabo wiwe arayamuha ni kuri umutima w'umukobwa je nawe ndabona nabaho ibyo tumukorera byose mugabo umengo ntavyabona mama umutwe urakora neza mureka tutaramara kwiye mu Rwanda hati amafaranga yamuhire ni muhire ni umwana we wanje nagira n'amafaranga mureka tutayamuhaza ari muhire amashuri yize muhire nje namwigishije sibyo ibi bintu byose dufise ni muhire yabigutse urumva mureka tute yaje n'urutwe rugaragara aje mu guzu nenda kubwire mwana wanje naho uwo muntera mu rushinge ujya muri katereti ntazopfa angiye muri wanje kandi umutima wanje ntashina izizakora ibi ni igiki cyiza yankoreye umunyarwanda niyo mwana mugabo urabije n'ibyo byiza ari ndakusajera umuhindura umatwi urumva umuhindura umatwi nawe yakutagira umunyomba nawe akwiye guhinduka ahinduka adahinduka nk'umazi mwese cyo mungora mwese cyo kintu atahindukiye muri ibi ibyo mmeje kubona nikuri eba esi azwadasi umutima ngo muri agatete waje amafaranga waraze kuri amera kate muri gateni ayo mahera yamuhaye ikintu cyo baganire mu cyumba amahera gusa niyo muhinduye uwo wozo bishwara amahera ariko inzira abujya mu bode ujya mu Nyarwanda kati shaka kubwira ntunyonere nako imejije ku nyene reka nikuri ndeba najorewe wodi nudosora kuvugisha abona nawe mu bitagenze ko ndakubwiza ukuri ukwavuma ashima yuko wiruka cyane ayo mbonye ndayabonye ndibaza ku giti cy'iwanjye twamujyanira n'iki ujya mukobwa n'intungane itabaho ku by'ukuri n'intungane ni umukobwa ukwiriye nihweje ukuntu yakugondoje ujya munsi njya gusaba amahera vrema nta muntu ashobora kujya gushingira intahe rero kandundura hamwe umugore wanjye yinjiye ibitaro akamara amayinga abiri ibintu yakoreye hajya kwa muganga abantu bose bari kwa muganga bagiye bata amacumu bavuga yuko uyu mukobwa adasanzwe vrema biciye bisigura yuko umuntu afite ubwenge ntashobora kuguma ari muri ayo manyanga inkuru y'imvaho muri ibi byose byabaye niyo nta n'icyo nakubeshemo byose nakubwiye ni ukuri uyemera utayemera nuko ibintu byagenze uko niko ibintu byagenze nta kundi nari bubwire kubera nabonye yuko nari kugusanga urambabarira nari kugusanga hariya ku biri wawe ariko hariya ku biri wawe urabona yuko hamara uruca n'uruza rw'abantu bava hanze barondera ibi biboneka yuko mesaje nari kubwira ntibari kwitegera neza kandi byaca bituma nuko n'agashavu n'iki cyo gituma kimfata decision yo kugira ndagutumire ngaha ku biri wanje bijya bintu byarangiye ku mutima ujya munsi nari imberutse kuva iwawe ajya amahera wafashije ku by'ukuri nabonye uburyo bwose n'ingufu zose zavuye ku mugore wawe bisigura yuko agomba ndamujyaniranye kabisa mushiki wawe twari kuzana ariko yatinye yagize ubwoba nabimwumvishije ariko we turi kumwe nabimwumvishije ariko yagize ubwoba arambwira onkle we genda mateze mbwira kugira umusange ngambwira ibintu biboneka yuko bigutangaza ariko bisigura yuko ukuri kose nagomba ndakubwire hari aho bari kwiyumviraho petetere onkle yabimbwiye kubera namufashije munsi yarafise ingorane oya
oya kubera ivyo nabikubwira DJ nyene irani bari kuvyumva ntivyaba bifise kwayo kugira byumve kugira cyo tubona mpamagaze Mateso nawe akubwira ivyazi kugira muri ivyo bintu arabizi Mateso bari kumubwira nawe zungumza Prima patron, kama miko kuya hapa kwa ajili ya kumsutenir patroni. Prima patroni iko tu mtu mzuri, haiko mtu mbaya. Tena hiyo probleme yote iko grand-mère vraiment provoquer probleme yote vraiment. Mais je suis désolé vraiment parce que sikusemuga toka na mapema iko kosa mimi kufanya mimi bila kusema ile kosa. Niko demander pardon, vraiment patron. Mimi nakumbuka siku moja patron, iko mimi kufanya kazi tu yangu mzuri tu. Grand-mère akuya na kunambia nilikuwa nataka umwambie bosi wako. Umwambie kama mama kwa anaumwa. Unaenda Kongo? Wiki moja iko swala kama mama anaumwa. Ndio. Mtu kwa sema mama iko naumwa. Mimi iko bongo mbaya sana mama. Sasa Kongo asema kibongo. Wewe ni nani? Wewe utamwambia hivi bosi wako kama unaenda kumaliza wiki hii moja. Mimi kuna mambo yangu nataka kufanya hapa. Niko na nyumba kufanya nini mama? Mimi sio nakwambia wewe nenda si wiki moja tu tuende kupumzika fu utarudi. Mimi kuna mambo yangu nataka kufanya. Tena tusibishane mimi na wewe. Unasema bongo mama. Je m'excuse vraiment. Hapana mimi sema bongo. Ono dalla. Hapana sema mimi bongo kabisa mama. Hapana sema mimi bongo, sema kibongo wewe. Hapana. Sasa kupara sio hauna ugavua wewe. Kweli yuko kusema bongo lakini ile iko terrible mama. Iko dangereux. Iko dangereux comme un lion. Nisikiliza nikwambie, huyu mnyandakazi sio mtoto mzuri. Iko anasema hivi kupunguza hela anapokea nyingi. Ile iko bongo mama. Patron iko mzuri. Yaani huwezi kujua mimi nataka kuambia utoke uende. Wiki moja utarudi. Mama, mimi haiko kuwa na macho mbili lakini mimi iko kuona kama patron niko mzuri tu. Unataka kazi utaki kazi? Iko mitaka kazi mama. Sasa kama unataka kazi njoo kubali maneno yenye nakwambia. Mara bila hivyo ndakutoa wewe na Mnyarwanda kazi. Mnyarwanda anaenda kwa Rwanda na unaenda kwenu Kongo. Ndio maana yake tunalizarau. Mote nafukuza. Mimi ndio sema moja hapa. Mimi ndio mama oui, je comprends ça maman. Je comprends ça vraiment. Umesikia? Lakini iko mbaya kunifikisha kazi. Nisikiliza hakuna cha mbaya cha nini umenielewa? Mama, mimi iko familia kwa. Utajijua. Na kama unasikia kuna familia na uko na mama yako. Mimi najua sasa hayanihusu mimi ninachokitaka usikilize yenye nakwambia. Sawa? Okay mama. Umenielewa? Uwe mpange vizuri, ni wiki hii moja unaenda. Alafu mimi kuna mambo yangu nataka kufanya. Kama na mjanja nataka si mtoto mbaya sana. Niko hata nakushona nasema hivyo kupunguze hela. Wewe ni mtu mzuri. Sio mtu mzuri hata kidogo. Wewe nenda tu. Mama. Wewe nikubali tu uende wiki moja. Ukishaenda tu hamna tatizo. Mimi kuna mambo yangu nataka kufanya hapa. Mama, iko basi kukubali kufanya. Hicho shinda kupendea. Haiko mzuri mama. Au utajijua utafanya tu hivyo kisi ninavyokuambia. Okay, merci. Kwa nini unaniambia ukweli? Grand-mère iko kusema kwa kunifukuzisha kazi pour de bon patron. Niko kuitika hiyo patron. Haiko problem patron. Vraiment isho nashakubwira muhire Mateso vraiment nakabikiwe kubera umukozi. Mateso yararengewe, urabona mushiki wanje ibintu bamaze gufata mu minwe nidanje. Je ikimanje ibi byose bigiye kumbwira ni kuri jene ni bishasha kuri je. C'est pas possible. Kubera ibyo byose mwako imekatiri bigiye kumbwira na kimwe arambwira. Possible. Ni byose mwamukuriye byose nta munsi warimwe ndikatiriza ngiro imwe yose. Nta n'umunsi warimwe yiza mbwira ati yamwaraje yewe bamuri ibindi nta n'umunsi warimwe kuko baramukora ibintu nk'ibyo byose sinabimenye nta no kubimbwira. Nta munsi warimwe yigeze mbwira ati yamara abantu b'iwanyu bangira ibindi ubu ndabyumva nk'abishasha n'ibishasha kuri jewe. Nta na kimwe ahubwo cy'induri. C'est pas possible. Bisikura yuko bigenda bituma bica biboneka yuko umukobwa abona asanzwe. Ujya mukobwa ntasanzwe kubona ikibazo nk'icyo cy'inkoramutima cyamubabaje cyane kubona atabikubwiye
bisigura yuko umunyabanga basi n'umunyabanga kandi yaje afise intumbero yo kuza kubaka yubakane na wewe kandi n'urugo n'umuryango wawe wose awushire hamwe ujya n'umugore ndabisubiyemo agukwiriye Shorogrete nanjye muri bijyana nakoze urabona nyene hamwe nyene muza kwicuza iyo namenya kubera ivyo iyo yari kubivuga bivuye mu kanwa kiwe yari kubasambuye umuryango Frema ndabivuze ndabisubiyemo cyane umukobwa agukwiriye ndakundi ndagarutse umukobwa agukwiriye kabisa iyo namenye wariza mu nyuma turota ariko Frema bijya n'umugore abushitse akwiriye kubaka umuryango akora kuri urakoze cyane kumbwira izo nkuru nawe zibabaje ariko uru ni rwego n'inkuru nziza cyane kuko zimaye umuco udasanzwe byaravuye ko ari nk'intsinzi ari intsinzi igiboneke ati ikinyoma kimara iminsi ikimara ukwezi nawe bivuze kidagira ahuye ati yamara ahandi beza ntihabura ababi ahandi beza ntihabura beza byari bigoye kugira ngo bise Frema kubera nk'uko bivuze nta n'uburi isatu imana ni ntagatifu yonyine abana b'abantu n'umuntu wese afise inenge nta mwiza yabuze inenge n'umuntu wese afise inenge yiwe ariko nk'uko bivuze nitugabura abantu ubwoko bwabo inkomoko yabo igihugu bakomokamo niyo ngo tuba tugosora imana tuba tugosora imana ati oya iyo ukora abantu babukuwe cyangwa babukuriye ako bakoze cyane hama burya mu ngingo uno munsi hari ibyo mwari muteguye gukora uno munsi nicyo kimagoma ndakubwire n'uno munsi uze kuba hagufi yimuhira nabaza kuba inama rero kandundura uno munsi niho hategeza kuba ikoraniro rya bose rukokoma bose umwe wese ku ruhara rwiwe saa munani ube hagufi yimuhira ndamubwira mushiki wawe usinyane uce winjira uza kubasanga bose niho bazobabaza kugira icyo kinyoma tukirandurane n'imitsi kabisa urakoze cyane tumuhoye gusa urakoze cyane nubwo rwose muri yaje kuwuteze ngashika kuza kumbwira wamenya mushikanje muri kumwe nawe nyine turi kumwe muraba kubona umuntu bereka neza ko muri kumwe nawe ntihagire icyo babikeka icyo ndagikwemereye ndagikora bibeho aho n'ibyashika genda ndaba ndi hafi niba ashaka gusaba amategeko araza kunsinyana cyangwa mushiki wawe nze gushika hafi yama and the time my sister uraza kunkontakta Nikubanza kwanza kuorosha ngaha kidogo. Kugira abantu bari barasema gasha. Abantu ni bari barasema. Kugira gishitse no gutikura. Sesijwe n'umuntu. Ndabona muri teretse muraryohewe mbe nawe nibiki muri muhe munezero nakuramukanya ndarezwe naje ntavugiye mu watu haba muri ndo rugo bose muri muri muhe simbaranye baki muyumba ndaje Oya kuma. ubu rero wamaze kwiha wafisi kandi tunyoni mwiteze ibyazi mwitoje twatsi n'ibikibere aho mbazana ibiki wowe ofisi bwa yawe ahubwo ofisi bwa yawe widarisha amaboko yiga kugemura n'ibiki uravuga buhoro mpamvu byarira gasha urumva yo ubu yarageze aho ubwira ako kadakawe utenga gukora iki naheruka uwiyita mukamuhire ari amaza mu bigiki mugabo rero nkawe wewe
ndaje ureke kudutera induru uri kurangagira rero bari kutuvuga utera induru mu nzu y'abandi wowe uvuge ni uko mucira mu njya zacu singorane nyaraki ntabwo jesi rero uvugisha ngo mama gafite noniyo ndi nyina ye atashe ibyo bijyamo uri kuravuga ko kada kawe karakuvamo birabaravye wanyuze kuvuga ngo ntuhakubyarira ngaha wowe rero boy ntuhakubyarira ngaha sindagutumye kubabare basi guhindura mu matwi kandi ugira amabravo ibyo nibikiga wizeje wizeje wowe ari bikiri uduki uramusimbuga make gusa wanditse make mu ncamake wanditse make kare warandika menshi n'umunsi wanditse make ahubwo mva ngaha anyura kuri ndakwisa bandanye mvuga rero bandanye wasimbuka ahubwo sinema ni kiza cyane vuga nawe bandanye muri kumvira agafilime keza kandi genzuba mutira mu ngawani bandanye nta n'isoni mubwira isato n'igihuma muhagaze imbere y'abantu hejuru y'abantu muri kumubwira ibintu najyanye ndabwira ngo mushike kubi nati wewe ni kwa muganga wewe wasatuwe je na wewe je na wewe yunda je na yitoje twahuriye je nawe wowe unzi tuziranye yewe hari inkono nagutangiyeho ibyabona ni bande mwewe uyu mugore uramuzi ashweda uramuzi nungana namukoye umwana uriwe ndazugahita nayo umwana wowe urazuzwa nitabye nzi ko ari ibindi ariko inkwano ndasubiye mu sinzi nimba abana bireze inkwano nuba naramukoye niwe wazinkwariye iwabo wowe tuzi ni murekatete murekatete